horas. Hamu akarongan pajak sederio pajak pahita se image ada program hata sederio. Mas ada program na pinature jadi na pinado muringgan dan yanet siya penguluan sigarupari ana bertugas di sinurat ima songon na badengani hamu di hata sederio. Ya hata tu hita sederio ima naga bisa ada judul huma. Di hamu akarongan totu di bagas penguluton somal lu tebigi huma. Huma lapatan na. Ima naga bis penigai totu di sesuanan manang pe iper ladamotta sigarupari. Di nasahali arong mas ada perburu na Rosel luat California nak Amerika Serikat. Nah, ya perburuan terbigi na marong soran hingumai di sada harangan manang itopini aik naro huma mejak itu tonga-tonga yak kaheu narong di luat idairai. Di na bagaimana tor langsung ma arong pananggani mana langsung memeriket madapoton humai alibigi marnya ngiak ima pananggani mana totu sehari langsung mai dapoton langsung mai dapoton ibada panangganon tudo opini harangani di nebereng tutu nunga betutu merbere humai dohot pananggani mana. Jadi tak pige-pige rinai ipe buai mana ma tu ilapori mana ma tu kepolisian narong sekitari taringot ape katorangon songod na adong humai iluati. Ale menurut keterangan di kepolisian tentu bolo huma sering din na adong iluati. Manang do pak harangani. Ale bolo nagabi makara panang gadang somalin na yulehon pan humai i harangan. Jadi dia muak kalongan humai menagabi penigay naking di haumatta manang paper ledangot ta tentu saya dinak talo mo hono nagabiro tutonga-tonga ni pernguluat ta manang si penigay manang pedang talo mo arok si penigay di tonga-tonga ni pernguluat ta sigarupari. Atong tapengidohom matutuhani asa anggia lam tutiurna pernguluonon unang gabiarong si penigay di beges pernguluot tadi ba dina madalat ton sakat ni Tuhan. Songon humanaking masada nagabi aben rohat gabi gili sa gabi nak tenang pikirat ta dina tergang kuhita di beges pikirat ta. Jadi hamu akarongan masada na pengindengido tutuhani asa gabi alalas ni rohan aro tu pikiratta asa unang gabi hida arong si penigay di bagas pikiratta butima malihat.